kardong ilitum kadove garbi kedoan rapen akaprek tribes atum fanta kardong pilo nili pini kaningje kangtung lahelo ningje kangtung mane jong si ningje yedette ilitum chini dia ama ningje yedet lote ilitum epap doji epap ke dulu pulutan te itum inudvet apan le kana hok chot jigali akaprek itu manana hoki lasi dak sarlam the long pulo sarlam the angdeng pi krepli angdeng so thongke rapli along pulo धार्मिक पेन के दो आद्यत अतुम के धार्मिक आद्यत के अनोंग केklem आद्यत अपन कपांग तुई सैसे सेता पाप पेन के दो आद्यत पुलो टेक थेराक में si ceplangi dakipu reproach bang atum ta atum le kunang therak dun I meme lapuson ceplangi itum karbiang long cerenang koklo non celang senak ilitum dharmik pen do tekloma do teklema yok ke do de apotlo pusini lima tha ilitum dharmik pen do teklang la potsi ilitum adet virbom ceplang de six schedule pen ilitum adet right tip lo tribal kaliatum han ke long le pi nang ne pusi angdeng pi ke thom long ta pu det la six schedule angdeng pi ke thom long ta lam ke the ki pu cheng ala six schedule long bo angdeng pi ke thom lai lai tu ma det cherai nang yi bang phan ki pg da ke transfer lo transfer un e la son pen a jok ilitum chini lo sitimon sawian a case Harokresir kepra proxy kep aningkan bongo sena atom pan hashilong long leke jor akam claim lo bongo sena atom si tribal atom long le jor lo a case ha high court supreme court anta le lo pen hadak pulo six schedule angdeng piket homalong tipu tribal atom long leke bang kaprek apan ke jor talong le लीज की पीता लोंग ले पत्ता तपी लोंग ले लापेन दान की पियन तपी लोंग ले तो ज्यादा तक ले अथेमा दान की पी लापेन लीज ले पीसिता पत्ता ले पिलोते लाके इतुमा लोंग ले का ट्रांसफर लासी ट्रांसफर alam थे हदा पे दो दे दे इली तो मन के राय दिया पन इंग्लोंग आरात तो मन के राय दिया पन अथेमा इली तुम इंग्लोंग आरात तो itum law alurci lurca alam itum chini ni pusi hala constituent assembly debates along ta tok son thak si itum garu aphan karbi aphan boru aphan ason naga aphan khasi aphan ke council pen eviction haila setahala ke chi atum cherai thip utor borbil tamo Keroni damo lai ho adim ke chia thom han ke eviction hai hi lason nang claim sakori an tribal to mansi ps nang hi seta lata pi hai he det long lia pata ta ki pi thwa he hel ja ta contract na ki pi hai hel tribal to man ban ke seta itum thek se atum ta itum ka phiri man dodun clip seta thek se atum ala ki pudam tu bangke itu sikur atau bang Kristian atau bang ki pudam tu bangke Saint Paul ki pu Romana chapter kregathom lapen Ibria chapter kregathom andeng pi kechokche long ki pudu ake thia tu det ke ja tu malam ke arju pam menai pu kroi pik ni amat itum Kristian atum ta chini lor da pudun hai he bang bible long sige pulo ke itum tipu seta hala bible long ta kechokche richu tum pan kahe no richu kahe no
alidar dom hange pudak titi aprang ke prophet atu montri atu Isaiah tang ho Nathan tang ho Elijah tang ho Amos tang ho Ezekiel tang ho Malaki tang ho latum ane Moses latum anta pudak hai lapen pudak titi incek da titi ki pudak na kang cek titi non eli tumbang ge asap ta incek dop henok ko incek nai ko neli pu paper incek je ta tamai sa pua mai pudun nangi pudun det ni la kechokche loti pu ke eli tum ধর্ম কে যা তুমতা খ্রিস্টান তমে হংহারি তমে হিন্দু তমে লাকে pudun nangji pudun ai det nai athema Arnam ja kom me pudun nai Arnam ja kom le de puhai ji la la ke chok si punang ji la pen puhai ji anke itum adet jokun ji jong si itum dakipu righteousness exalts a nation but sin is a reproach to any people uta akhe alam te po akhe ta therak me ji usi la si ajar tum pulo lage Saint Paul sigipu itum akija ke thia tum han ke election ben hai de tum han ke thang da pu punang ni Arnam se kang wai setai tum chini Saul recho ta Arnam se kang wai eta Saul recho henodak pen api che pa henodak pen jo alang lipan Arnam war phit deng de det son dak thak si adun ka prek tom hanta deng de det dolang Ezekiel ko arecho apanta deng de det ha phi la pen Ezekiel apan Ezekiel recho apan Isaiah montri masih pudam lo ye nan henolo nan ke plan pelo pudam dak la la pen alang li pan recho pen papi jot kok lo alang li thilok la son do ulo la sidak ke pu Moses ta pharo ke thepik lo pharo recho nde thepik lo per thia nan non le America president wason halabang so seta pharo recho pan Moses kang chik Bible long ke bar ko thai nang li tum keklong ko ke bar ko kitab long Moses wangan let my people ne munit pan pe dam long long ada ke pu Pharo pot bang kang wai tang lo pot Pharo si dam nang nek pu pot apa itu dodun nak pu pe son thak si Moses ke Aaron bang ke lage akor te lo lage kurusar lo la banta Moses in check dat lage hal Leviticus Levi ko kitab long si ke tok do ang deng pi kep ang deng sui si pen ke thom Moses kang check alang Exodus chapter 5 along 7 along 8 along 9 along haladak 10 along anta kang check la pen hala Exodus 5:1 along anta kang check in check that mange Moses ke Arnam si kang wai lo pot Pharo ke la pot Pharo we pudam nang ne pot itung dak le du nang pu pe alang li Pharo pan ka phere par Arnam pan si phere munak lo ja kong ke tan teng kai jai Moses Arnam ja kong ben jo la pen ke Joshua ta achan pan achan akethe amunit lo hala pan ta in check Joshua ko kala ke Israel ta tuma leader la pen Samuel ta King Saul mohet elipu Samuel ke inu da prophet la rechu Israel tu arichu aprangsi lo Saul ko ke la pan in check la pen ke hala da kulo ala kang check ho you have rejected the word of the Lord and the Lord has rejected you as king adai pu nang Arnam lam war phit apo Arnam nang phan nang war phit na than ta David rechu phan kang che alang li pap klem dia apo rechu si kang wai lo David phan ta Arnam si kang wai lo David rechu phan ta seta Nathan in check that athema alang li akai no kam claim that son thak si Elijah udo montri la Elijah montri lata Ahab rechu Israel rechu pan in check alang li akai no claim po
is that you Elijah who are causing trouble to for Israel Israel apan nang kapisu bang pusi putu la so montri apan la so king Ahab lo recho Ahab pa montri apan la Elijah montri apan si ke bok na hello kapisu aban bang Elijah la king Ahab panda in check lo la pen Ahaz recho panda Ahaz pudutula Isaiah pu akita belong ketok Isaiah la king recho Ahab recho Arnam sigang wailo nata sata la paning check le ate mala king recho Ahab bang akahino keklem apot rat ak biru the keklem apot rat kahino dek kahino akam keklem apot Micah pu ino da prophet do kurusar lo lata la kurusar ta det ke ja leader tum kahin no tum pan in check la det ke ja leader pu da ke pu scolding the leaders in check la pen ke kang check la pu hello yo you who are leaders of the house of Jacob who are judges of the house of Israel should you not know justice nang justice ini ne dat nangji mana justice ko pia pon la chini ne ili tum non justice chini ne itu leader tu lapo chi hala ke chi tu itum VGR long le cherai kip ta hala tum pan ke plum play dat lo toy te dat lo karbi garu tum pan si ha along long la pen pu mes ko sari man ni tum pan si eviction account claim justice kali lage la pen ke Isaiah ta king Ahaz pan in check lo Mika ta lagi in check lo leaders dompan Amos ta Israel plangchen atu leader ason non da kar biang long ta plangchen atum du hala tumpan bang in check lo kurusa sekang check non elito ma kurusa atum ta akahi no leader dompan ke in check nang ko phere nang nilo Amos pabang lata lailo ake plang atom pan you trample on the poor and crush the needy kiduk atom pan ang pisung non dakilitu kiduk atom pan kapisung akame claim sakuri do o ki pinang ya thai setai litum pipe inglong arat atom pan ke sung pik pak la lapen kheti ke claim nangi ta claim ke claim nangi ta bisaralam isia alam lo thoi bethike thoi a district anke hojai tame nogao tame kamrup tame ninghokta halada lang ka ve thai rit lang ka hidi lang ka ve thai shallow tube well upen low leaf point pahadak som la so program and that karbiang long ke shallow tube well pen low leaf point a program ta ave to that abana lang litung kheti claim uni lapot duk la ilitung bangka du we du itung ge claim credit la Ezekiel ta elders kisan chot leaders tumpan in check lo Ezekiel ta lata inut a montri lo prophet la pan lata alangli will you judge them son of man warning ti nang pia pon nang tu bisar sedet pusi pulo Malaki non kijut Malaki bangke prophet lo lata kurusar atu ampan in check lo Arnam sigang wai kurusar ke paman in check nang net pupilo in check lo atema munit apus abangke Arnam sigang wai lo meni kang wai lo meni kali lo kang wai lo setal abunit abangke lagi hinudak lo in check nang kopo you have turned aside from the way and caused many to stumble. They labang serious anam. Nang tum loting ben claim klisi. Munit atum pan kapatikung akam si keklem. Kapatikung bolote kechokche akam claim po lo akam claim po anke kisung akam claim. Long lia patta pen lis ke akaprek pa ningye. Hekser atum ta kapacho beidun. Ha kitab long ke list tu pen ke long le apata ke ejat pek lonta bang ke chia tom han long le ki pi long jia phan paragraph 3 pen ke pi ri pu sia po ki pi thu kam tu
la son si angi pi tukang tum pulote pilo itum ing karbia tum la pen ke ing longa rat tum si ki vir ipola si lanjut takalilang halai ke prophet alam lo Yesus Kristo da Herod recu pada kang tangpi Israel recu lapan kang cek Yesus Kristo da look at tok kre ke thom along andeng pi kre thom andeng so kre thom ke bra si pen thom ke bra thom an nang li tum lang lo te tek long po Yesus Kristo Herod recu paling cek le Herod recu te andeng dam tamile la ta Arnam si kang wai lo pura aman Yesus Kristo ta do join nang ya podole non ili tu mateng le lang nam lo te setala pu kali Yesus Kristo ta recu paling cek le Go tell that fox for your poo. La man so hial pan he poo. Ipu. Than mo ni ke kam eklem bom pon he poo. Nang tu son gali poo. Nang tu le klem ri poo se ne eklem bom poo. Ake me akam ke poo. La pen hala kurusar farasis tum hanta. Yesus Kristo ke cek lo. Or he bom nama thiu lam tadu. Ha sadusis tum hanta ing cek lo. La ke Bible lo malam lo. Ba nang puji mene Christian dalam Bible pen si than mare pelajar tum puji mene dolang Bible pen Yesus Kristus scribe tum pan lo ketok kitab ketok tum pan ing cek la pen John Baptist abang ke recu han si kang cek Herod recu Antipas pan ing cek pupi John the Baptist ta recu pot Arnam si kang wai lo pura la so menit along le dun kriana pupi alang li Herod Antipas pan, it is not lawful for you. Pudak ito. It is not lawful for you to have your brother's wife. Ito. Kipu. Amat Herod aning kipik le. Amat John the Baptist aputan pek le. Haki joki. Seta John the Baptist eri redet le. Saint Paul ta. Peter panan ta injek le. Hala Peter abang. Yehudi atau mahansi mata cok nangi pugu puapa. Saint Paul ako Corinthian church leaders tom paning cek le. Hobha non Mondolia leader tom paning cek le. Sonsi ing cek le Arnam si kang wai lo pot pura upi. Akahin no claim lo te Arnam le aprang ing wai lo me seta ing cek le. Akahin no lo na claim. Arnam kang wai po man nang kahin no claim ra te ko pulo. Nang cek nang ko kon an ke. Nang long nang dun kri chok chala. La si la ke Bible alom alam la. Itu punang nelo Bible alam si tancap. Lang nam tha Mahabharata alom. Hindu kita Mahabharata alom. Vidura puaban. Dhritarashtra recho pan ing cek la. Vidura the wise minister rebukes King Dhritarashtra for his blindness to the evil deeds of his sons, the Kauravas. Ada kata Mahabharata chapter 63 along kita tu. Lapen ke Bhishma rebuke the king Dhritarashtra. Bhishma the grandsire rebukes King Dhritarashtra for his failure to prevent the injustice and immorality of his sons. Immorality, injustice. Ilitu rat atum bang pata karbiaron pen pata celong etlo aram celong etlo seta dak non modern lo pen pata en ilang amat alang litum along lean ilitum akit ke mucot plang mucot atum council long ke do tu alang litum pata selam la amat compensation pinita 4 lane long anta en la ning hok la 4 lane long mucot kali lo ning hok la son kibi lagi justice lo ba la justice kali itu mah wrong kidu ketum kilong nang ye compensation ke la ilitum leader atum council long ke do tu la tum si entula council long ke do la pen aria saho man ni adon rap tu injustice son ke Bhishmo ke inject et po non nang tek do no son te Jesus Christ te inject et po Hezekiah te inject et Isaiah te inject et pula to Saint Paul te inject et pula to man ring ke the po alin kali lo kechokche claim lo te
ing check po along dun toy na ipo abang ke claim telo nambe po batam ni non yang si ili to makurusar tuman ningi sidora akethe kechokche karbia adet ka phere kam ke claim to pan che kroy dun dera puthi pason de alang litum claim hai hedet ya polo non ke ili to ha Assam pen ha Delhi pen wangpo ili to ma sik sidul ka pipu ka kam ili to ma longle ka phere kam ili to ma jakong ka phere kam ili to ma na ka piduk ka kam claim beret itum lang dun lor Normo kam claim dun talang dun lor Yesus Kristus on Charlie dun dedet Isaiah on Charlie dun dedet Saint Paul on Charlie dun dedet itu mabang son sige cheplan Ramayana lo putulo Ravan no pan in check lo rebukes Ravana for his immorality and injustice including his abduction of Sita Ram in check lo Ravana pan Ravana bhariya richu halta richu lo ghala lam jok tak roy dunangi pupelo Lakshman ta Ravan pan in check lo laga tum porhin Ramayana book 6 along chapter 83 along kitab do lapen ke Ramayana book 6 chapter 81 along kitab do lapen la parta Bhagavat Purana along aku Narada rebuke of King Vena rechopan in check la immorality a ot ka pot lapen injustice rat atum pan kang sai ka kechokche pot in check la son dak taksi Sukadeva ta King Parikshit upon in check la kopia po si kang check la ta immorality pen injustice upon a ot ke lang no hor ki chun ke claim tha la pen ke athik pen kang sai se upon ki du betul la at palo te pe phobat no le litu mason itum kar biang no ki du betul ga sat apu ta ching thurai lo non ke Kacing thur lote ration card talong lek putulang job card talong lek orunod doi talong lek putulang non ke latu son pan ke Sukadeva ke in check ya pot lo Narada ta in check ya pot lo Shukra nitya long dhor la ta Hindu dharma bang Shukra niti Shukra charjo King Yajati apan in check lo kopia po si kang check lata ho kalam immorality la pen injustice apo justice pen justice binong pen rat kapang ri ria ko lagi Hindu lam Buddha do tulang Buddha to malong Buddhist scripture along lam no nang litu Dharmapada verse 183 along Dharmapada the Buddha rebukes King Ajatasattu for his immorality and injustice, including his patricide and his oppression of his subjects. Oppression, non ilito karbi peng long aswato man oppression non. Akithe to man chardom nam diti sang talong nu dedaji. Ration card talong nu dedaji. Urunodai talong nu dedaji. Urunodai ration card la kaddo ke India a program lagi India government upor lagi. BJP pot pugali Congress pot putakali ha Congress pentalado amen ka akaprek lo mini lapen Congress kali Janata Party butado ajha bangke kado yemen kali sita lage non BJP party pot putakali seta ilitum injustice ke claim oppression ilitum amuni to man kiduk to man piduk tu mucot akam ke claim lage oppression bolo apu pe tin turuni By lagi Hindu dharma long tok lo la pen duko lang jataka tils along da Buddha in check lo hala recho to phan Brahma datta phan in check lo injustice la pen worldly pleasure thang be kilun thak pe kan thak hor ki jun lai aning dok re apa jataka tils along Buddha King Brahma datta phan in check lo la pen lake Buddhist alam lo Hindu lapen Buddhist lapen Christian alam lo non langam tha Islam atu Muslim atu along pilo pu Quran along pulo Allah rebukes King Pharaoh Allah Arnam recho pan King Pharaoh recho pan in check lo
immorality ot kelang no pot lapen injustice keklem pot amunit tumhan Israel tumhan oppression kaselam pot his refusal to acknowledge God's signs Arnam alam ke kroy krepot Allah ta inject lo Allah pusi Arabic alam pen Arnam pan Allah pulo Allah se inject lo hadith along pulo Prophet Muhammad rebukes the leaders who oppress their people, advise them to rule with justice and compassion. Bukhari volume 9 along, book 89 along, number 258 along, talk lo. Hadith along, like Muslim atum adharma kitab. Muslim atum ta. Akethe richo atum manta. In check lo montri atum. Arnam akam keklem atum. Lapen ke Yehudi alam tatu tulang Yehudi tum Yehudi dharma alam. Yehudi dharma. Jewish scripture long Hebrew Bible. The prophet Nathan rebukes King David lagi muheta pulo. A Bible long tatu. Lagi Yehudi tu alam bang dharma bang la. Talmud along tatok long. The rabbis rebukes the leaders who neglect the poor and the vulnerable, advising them to prioritize justice and compassion. Babylonian Talmud along, Tractate Baba Batra 9b 10a along, kitab tu Talmud along, rabbis pula te lake dharma leader tum si in check la leader tum hat dek a leader tum in check la thang ba be kisung tum hat kiduk tum bor tum hat kiduk tum hat kisung mucot akam kape claim apa in check la Lapen Sufi a scripture along a dharma kitab long Madnavi along Rumi po bang inut dharma kami claim bang long recho paning check la Lapen keplang o tom pan in check si nang tum dharma ting pen do nangji pulo laga Madnavi book number 1 story 3 along ke top do Lapen da divan Isham along pulo Sufi pulo telata Muslim la Rumi rebukes the leaders who oppress their people, advising them to rule with justice and compassion. Like Muslim itu orang la lapen ke Taoist atum Taoist dharma lo lake Tao kota Asia dharma lo lake Buddhist atum ason hoy la Tao Te Ching along Tao too rebukes the rulers who prioritize power and wealth over the well-being of their people. The Tao teaching along, Lao Tzu si kang check lo leader to. Kasi pi plan akam si jasame akam aja beti. Rat apan matati la poding check lo. Akiti atum pa. Non ili tu mason kali. Laben laihu ke example chono do ulang la son tak taksi. Bible long da do ulang. King Hezekiah apan ta in check lo Isaiah. Nang cuma lo san kita fret. Amasya la King Hezekiah ta tidak perang. Lapen ninut arecho adak du. Ame kata horjok la. Jeremia recho than lo in check lo kroy kre. Jeremia montri apan si ha dungeon long ha puli kalong pip thot. Son vile an pecho long letang long le. Ha pi anu ka prechini si lang pan wung tu jok lo. Wung tu plot lo pen pecho tu. Ha pi ke la sore cho apan make or joksi Faruk reser kya lo 78 79 AD ahu 79 Jesus Christo man take that ningkan proxy kepra sir kep ningkan ha Babylon on that lo ari kokon ling si recho pan than bom ta karke Jeremia bang than bom ta karke Jeremia montri cho bisara lam dog elitum pulote palok cho na reverend cho na Serta hala sohut aricu mana chief executive officer ason chief executive member CEM ason chief minister ason EM ason MSC atau panson MLA MP atau panson in check that lah kechokche apa palok reverend atu lapen kurusar atu ini tu honghari atu sita kurusar atu lapen ke romasar atu sita in check lah hala sohut Dek ke cepi media pan, te dungaling lo Arnam si kang wai ke pupelo. In check lo Arnam in wai lo, setahin no dake an tapi, lapor la tu pan in check.
la si donta ilitum karbi anglong di mahasauta ilitum ta ahok alam ke arjap tip nangji la pen pu hai det nangji peking nun hai det nangji pu pete ilitum adet ke virl athema dak pulo righteousness exalts a nation but sin is a reproach to any people jat akai tame pap lote lake pap keklem atum ke lake anong ke thik thelu ka thera akam lok le chaplangi non elitu adet nang rai pi thip lo itu ma long le six schedule pen non ke itu ma long le ha ambani tang ho adani tang ho hala komat ne nia to phansi aku ki pi thu ha VGR along le ta bang ke che to ma aku pi thu la tai tu lang don from Arnam singang wai lo ke pu tu pu tu ke CM tame MLA tame minister tame Arnam singang wai lo ke poma lang don from itu bang ke ante kopilo la ke tum dharmo ke claim tum ta ili tum dharmo ke claim tum ta chok che chok la son lang don from ke kusi ni to ma tha lam so dak la ayha tum ning oi ye ne setan nang li tum han kitab dharmo kitab pori no teklong pu neli ning gang ban li pu li bang dak dharmo kitab long se pu la aning ye si neli lam kang ton kadok